My dear brothers and sisters, welcome to General Conference. What a joy it is to be with you. Wo furia I oto whatatait mō teimea toa I roto I na awa e ono I mairi ane. I've prayed about you Wo pure au non ei oto e no oto. during recent I roto I te mohe pito mo mairi ane, wo pure tutu ore au, yari rote I amuira e te me not whirurira e no te heura. Not whea atoa e imi I te reira mo hamai teira. We are delighted to be Te wawa nei mātou I paraparo whahuati oto narto atu I te pū amuira. most Ai of the te seats ata remain in e te rehera o te mo parheira. but the Tera rā, presence of some wariro te members tara mai o te taimo mero no te pupuhi mene o te wharemene mene e nur a whahia mo I we mua. welcome you all to Te whari popu atu nei mātou I oto I roto I te amuira na te atea no wherever you are. e te mo wahi atu o te rira oto. We are still dealing Te roto no a tatou I te mo wawahi rā te tōwi ahuru mai wa e tona mo waweawe. We thank you for Te hamaru roto nei mātou I oto no to oto hapa or ai tamato mo or a e te mo or a te whaia arohi te pēra paura mai I roto I te oto I sok mo whenua. we convene each general Whatu nei tātou I te amuira ar hei tata I te iau I te mo warta I rā te whatu. the format Wa tau I tōna whanhor ai te roar au te momo teiti. when I was I tau api rā e toru au rera e mhamhana te amuira. later conference I muri mai o whaitihia mai te amuira e piti mahana. every message Wari roto mo paroporo I tata I te te ratau e te nei. is the result E hope ara no te oe pure tutu ore. E no te oe whainene arahei I te pai warua. the general Te mohi mana whātere hei e te motia whātere hei o te etareti o te paraparau mai. E whātumura tau I tā rato mo paroporo I e to tātou whaorau I tu metia. I tōna aroha and his infinite e tōna mana whaora hope ore. there has never Ai te been I te nohia e hoe te me rutu I te amo te ao nei a rirawai te I te rā tō tō tātou whaora I hipo whauwha e te titauhia no te warua tata tata I te. every human soul. Imagine how quickly the Awhirina I te devastating vititi hei conflicts o te whatiti e wharora ai te mō maro a ino na te ao nei e tōrtoa o e tō tātou rata te a hiri te mō tata atoa e maiti ia pēia I tu metia e ia hapao I tāna mō hapira. in that spirit I rutu I te rira huru wārua te ani atu nei au I otou. Ia whaaro e toru o hipa I rutu I te I amuira. pure truth, Te parauti au iwi ore, the pure doctrine of Christ, te parautumu iwi ore at metia. and pure, E te heura'a iwi ore. contrary to the doubt. A I te mō manao whea au wethei, te vai maura te maitei e te ino. There really is Te vai maura te parau mau hopero, te parau mau mure ore. one of the plain Ho e o te mau ati o tō tātou ano tau ia hoi, e mea iti roa te tata te ite e whariutia I hea no te whari I te parau mau. assure you. E nen he tau e hapapu atu I oto e te mau mea ta oto e wharo I te imhana e ananhei o te parau mau iwi ore ia. The pure doctrine E of puair hei tō te parau tumu iwi ore a te metia. it changes the E life tau I te reira I te ora rao te whea ato e harwar o I te reira e imi I whaahipa I te reira. I rutu I tō rato orara. the doctrine of E tau turu te parau tumu atu metia I tātou ia ite e ia wainoa I e te eo te whawhaura. on that Ia whaia noan e tātou I e te reira e apiriha o e te papu no te whawhaura e te ia tātou I te pahopea ia whari I te mo mea atoa a te tua. Aore e mea whauwha atu I te mo mea atoa a tō tātou me tua. E whahopea rā, e whariro te oheheura tia mau no te mauira I rutu I tō oto au I te amuira e amuira whauwharhei e te roatu e mohia. if you have not Mai te mea e ai te oto I ani atura I te aupuru rātwaru mai te ein o te tauturi oto I a whaaro I te mea ta te whatu e hinaaro I a whaaro oto I rutu I te nam hana epiti you to do so now, te ani atu nei au I oto I arawai te reira I te teime. please make this Whariro nei te amuira e teime poupoura I te mau parauporoi noroto mai I te whatu narato mai tōna mo tawini. to apply. Hapi mai nahea I whaohipa I te reira I rutu I tō oto orara. This is the church. Te iet e tareti ai etu metia I te whia moa I te momhana hopea nei. We are his O covenant. tātou tōna mautata I whawhauhia. The Lord declared that he Ua would parau te whatu e hapepe o ia I tāna ohipa I tōna ratau e te narira nei o ia e te maranu atu ratu vitiviti rao te reira. Ua whan au tātou ia amui I roto I tāna ohipa moa. I invoke
Te te oro nei au i te oe hamai te rā in e te whea o e imi nei e te barmanama te i te e te parau mau hau atu. Te whaai te atu nei au i tau here i oto tatai tei. I te i o ietu metia. Āmene. Thank you.